شش به دما هولێرێ بولتەنا نوچەیان دەست پێ بکات دەستپێکێ دەژی فەرمۆ بۆ گرنگترین سەرنوچە. شاندەکە پەدەکەسی سەردانە مەلباتە ئەمیر حامد کرد. پەیامنێرên بێسینۆر داخوازە ئەشکەرەکردنا چارەنویسە ئەمیر حامد دکن. وەزارەتا بەرەڤانی ئەمریکا دبێژە دەست بێ vekşana alavên leşkerî ji Sûriyê hatiye kirin û hêzên Amerîkî ji Sûriyê venekşiyane. Ji bo got û bêjkirina vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê, şandeke pilebilind a Tirkiya wê seredana Amerîka bike. Artêşa Tirkiye grûpên çekdar bi helmeteka girtin û binçavkirina welatiyan lê navçeya Mabata ya Efrînê rabûn û çend welatiyek hatine girtin. Careka dîslav. Îro lê Goristana Hilêliyê ya bajarê Qamişlo demijmêr dehê sibihê sêmîn salvegera şehîd Seyfeddîn Ehmed Berazî ji aliyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê hate vejandin. Dê salvegera şehîd de hejmarek heval û endam û serkirdayetiya partiyên siyasî û enekesê amade bûn û endamê Polîtbüroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û serokê Encumenên Xwecehî yên enekesê Mihsin Tahir amaje bi rewşa siyasî ya Sûriye û navçeyê bêtevahî kir. Roja bîranîna li hingekî mezin pakrewanek jiyana xwe ji dest da ji ber ku hinek nakokiyê îro Sûrî de peyda dibin ew bû qurbana wan nakokiya navbera kesê çekdar de. Bêguman Seyfeddîn Pakrewan destpêka jiyana xwe de bû, destpêka danê de bû, çi ji partiya xwe re çi ji malbata xwe re. Lê dîsan bêjin mixabin bû qurbana nakokiyê çekdarî deverê de. Bêbûneya derbasbûna 5 salan li ser binçavkirina çalakvan Emîr Hamid ji alî pêdê ve duh piştî nîvro şandeka rêxistina Qoştebaya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya seredana mala çalakvanê Kurd Emîr Hamid lê kampa Qoşteba kir. Xemgîniya xwe ji dayîk û hevjîn û zarokê wî re daxuya kirin û binçavkirina Hamid ji aliyê çekdarên pêdê ve şermezar kir. Hêviya azadiyê ji Emîr Hamid û hemî girtiyên Kurd jê zindanên pêdê kir.
رخصنا پیامنرین بیسینور داخواز اشکره کرنا چارنویسا روزنامه‌وان امیر حامد کرد که 5 سالن نوچینوین هاتنه برین بهتر پیزانین و راپورته ده. رخصنا پیامنرین بیسینور داخواز اشکره کرنا چارنویسا روزنامه‌وان امیر حامد کرد که 5 سالن نوچینوین هاتنه برین. روزا 11 چله 2011 امیر حامد لگل 4 هوالن خواه مالا خال دربیسی جالی چکدار نپیده و هاتن رواندن. 3 هوالن وی سربست هاتن بردان. لیهین 4 نویس امیر حامد ندیاره. پیامنرین بیسینور لسر مال پراخایا فرمی اشکره کر گوان پیوندیب چکدار یپگی را درباری امیر حامد را کریه. وردفک یپگی گوتیه که هندم جبو دوزا امیر حامد پیوسته. دوی درباره دا صوفی انموت ریوبر آفیسا روجهلاتا ناوین یا پیامنرین بیسینور داخوازا اشکره کرنا چارنویس امیر حامد و همو روجنهوانین که هین ونداین لسوری کر. دزگه نافبویل سرزار برای امیر حامد یب ناو مسعود حامد بلاف کریه که برای وی پشتوانی خواه نشاندانان لدیجی بشار الاسد جسال 2011 و دکر که وینه و زانیاری ددان آلاوین راگهاندنه. هر وها ریوبر هجمارک تفگن شورشگیری لنافچین کردستان سوری بو. و سال 2011 واجی رژیم چند روزان امیر حامد جبر چالاکین وی گرت بو. ده سال 2018 دا ولات سوری ده پله 177 جکوما 108 ولاتان دا بو. درزبندی جیهان یا آزادی روزنامه‌گریه. سالک سر شهید بونا پیشمرگه لشکری روش فخردین حسین را در باس بون. شهیدی پیشمرگه فخردین حسین ده 11 چله سالا بوری ده دماج ارکی خواه ودگریا مالا خواه لی پاریزگاه دهو که راستی بویرکه هاتو چونی هات ده انجام ده شهید بو. فخردین حسین ده پلیا ملازم اول ده ناف هیزین پیشمرگه آن ده جه خواه دگرد و ترمیوی جبوروش آوای کردستانی هاته و گوهستن و لور بخاکی هاته سپارتن. جون بولتون راوشکار اولهیا نتوی امریکا گوت که لگل برپرسیارین ترکیا آماده بون امریکا نشان دایه که امریکا درباری پرسا کردی آماده گوتو بیجی لگل روسیا جی بکه اگر پیوستی پیهبه بهتر پیزانید و راپورته ده. پشت سردان اسرائیل و ترکیا راوشکار اولهیا نتوی امریکا دبیجی که امریکا آماده جبوی پاراستنا کردان لسوریه و جبوی و مبسته امریکا آماده گوتو بیجی لگل روسیا بکه. جون بولتون راوشکار اولهیا نتوی امریکا ده گفتگوی که ده لگل روزنامه‌وانێکی امریکی بناوی هیویت که یاوریا شاندا سردان بولتون با اسرائیل و ترکیا دکر گوتیا که دونالد ترامپ سروک امریکا ده پیوندیا تلفون ده که ده 23 ماه برچله سال 2018 ده لگل رجب طیب اردوغان سروک ترکیا ده خوازه گارانتیا پاراستنا کردان کریا. هروها او روزنامه‌وان بناوی هیویت لسرزار بولتون گوت کو ترامپ گوتیانا به ترکیه هفیمانین امریکا لشر دجی داعش ارمانج بکه. هروها هیویت اشکره کر کو جون بولتون راوشکار اولهیا نتوی امریکا گوتیا حضر کرناوی ویا مایک پومپیو وزیر درو امریکا راست درکت کو رجب طیب اردوغان پابندی به گوتنا خونه کریا. جون بولتون هیوی کرد که هفتیا به برهموان گوتو بیجان که لگل برپرسیارن اسرائیل و ترکیه انجام دای درکونو در انجام ارینی جوان گوتو بیجان هبن. ده داویدا راوشکار اولهیا نتوی امریکا گوت که لگل برپرسیارن ترکیه آماده امریکا نشان ده که امریکا درباره پرسا کردی آماده گوتو بیجی لگل روسیا جی بکه اگر پیوستی پیه به. هفتیا بوری جون بولتون سردان اسرائیل و ترکیه کرو لگل برپرسیارن هر دو ولاتان چاره سرکرنا کریزا سوریه بگشتی ویا روژاوه کردستان گوتو بیش گرو لی ترکیه اردوغان رازی نبو پیشوازی لبولتون بکه لو ما بولتون به عاجزی جه ترکیه درکت. وزیر بروانیا ترکیه راگاند که وان پلان اپراسیون لشکری لسر روجهلاتی چمی فراتی آماده کریه. وزیر بروانیا ترکیه خلوصی اکار روجاینی ده سردانه که دجبو هیزن خواهین که لسر سینور روجهلاتی فراتی بلاو بونه راگاند که انقره پلانک جبو انجام دان اپراسیونک لشکری سر روجهلاتی چمی فراتی و من بجه درست کریه. بالکشان سرویکی که تو ناکوکی بوان به کردان ریتونه نه لیل گوری اخافتناوی که تنی شریچکدارین پیده بکن که وان وکتروران دنرخینن.
جون بولتون راوشکاری اولهیه نتویه امریکا گوت که لگل برپرسیارین ترکیه آمده امریکا نشان دایه که امریکا درباری پرسا کردی آمده که تو بیجی لگل روسیا جی بکه اگر پیوستی په هبه بهتر پیزانین دوی راپورته ده. پشتێک و هەپەیمانیان نەفدەوڵەتیە دژی داعش دەست بە بەخشانە هەنێک ئاڵاوێن لەشکریژ سووریە کرد. دەنگویا بەخشانە هێزن ئەمریکیژی هاتە هۆڵێ. بنتاگۆنە ئەمریکی ئەو نوچە ڕەت کرد و گوت و هێزن ئەمریکیژ سووریێ بە نەکشیانە. وەزارەتە بەڕەوانی ئەمریکا بنتاگۆن ڕاگەهاند و تو هێزەکە ئەمریکیش ڕۆژاوایە کوردستانی و سووریێ بە نەکشیایە و هێزن ئەمریکیش جهێن خۆت تەفگەر نەکردنا. ژێدەرن نوچەیان لەسەر زارێ بەرپرسیارێکی وەزارەتە بەڕەوانی ئەمریکا بەڵاو کرد و ئەمریکا بکردار دەست بە بەخشانە هێزن خۆشە سووریە کردیە و ئیرۆ بنتاگۆنە ئەمریکا ئەو نوچە ڕەت کرد و تەکەزیە لەسەر بانەکشانە هێزن خۆشە سووریە کرد. دوو بەرپرسیارن وەزارەتە بەڕەوانی ئەمریکا ڕاگەاندن و بەتەنێ ئەمریکا چەند ئاڵاوەکە لەشکریژ ڕۆژاوای کوردستانی بەخشاندن و لە هەرێما کوردستانی بەجێکردن و تو هێزەکە ئەمریکیژ ڕۆژاوای کوردستانی بە نەکشیایە. ڕۆژنامەیە شەرقۆل ئەوسەد ئاشکرا کرد و دوو بەرپرسیارن وەزارەتە بەڕەوانی ئەمریکا گوتیە کو ئەگەر هەیە ئەمریکا هێزن خۆل سووریە بهتر بکێ ئەو ژی داکو چاودێریە پرۆسەیە بەخشانە هێزان دێ پێشە ڕۆژێدە بکەن. شەڤە 19/12/2018 کۆشکە سەرۆکاتی ئەمریکا ئەنگۆ کۆشکە سپی ڕاگەهاند و ئیدارەیە دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بریارە بەگەڕە هێزن ئەمریکیشە ڕۆژاوای کوردستانیدایە. ئەو هێزن ئەمریکیە نەها لە ڕۆژاوای کوردستانی و ڕۆژهەڵاتی سووریە بەجێبوونە دە چارچۆڤەیە هەپەیمانیان ناودەوڵەتی لە دژی داعشێ دەرباسی ناڤاخاکە سووریە بوونە. بریارە بەخشانە هێزن ئەمریکی کارڤدانێن جۆر بجۆر ئەنینە هۆڵێ و هەری داویژی. جان ئیف لۆدریان وەزیرە دەروێ فەرەنسا ڕاگەهاند و بریارە بەخشانە هێزن ئەمریکیژ سووریێ بریارەکە مەترسیدارە. بریاره شاندک وزارت درویه ترکیه سردانا واشنطن بکه مجاره وکشانه هیزین امریکی ج سوریه هروها هبونه پککه لگل برپرسیارین ترکیه گوتو بیش بکه. اجانس نوچین ترکیه بلاف کرن کو بریاره د پنج محاسبات ده شاندک بلنده ترکیه به سروکاتی سدات اونال جگری وزیر درویه ترکیه سردانا واشنطن بکه لگل برپرسیارین امریکی جوینه لدار بخین. مالپرا این تیوی یا ترکی اشکره کرد جوینین برپرسیارین امریکی و ترکی ده مجارین وکشانه هیزین امریکی ج سوریه هروها هبونه چکدارین پککه لنافچه و هماهنگیا روبروبونه پککه و ورنه گوتو بیش کرن. سرکردکی چکدارین یپکین سر بپی دیو گوت که واشنطن ناهی لدانوستاندن وان لگل رژیم سوریه بسر بکوین. الشعب هي تدافع عن مدينة سورية تدافع عن السيادة السورية سرکردکی چکدارین یپکین بسر پی دیو گوت که واشنطن ناهی لدانوستاندن وان لگل رژیم سوریه بسر بکوین. ده هفدیتنکی لگل آجانسا نووستی راوشکاری بریه چکدارین یپگل عفرینه ریزان حدو گوت کو ولاتین یگرتین ین امریکا هول ده دانستاندن ناوبرا ریوبریا پیاده و رژیم اسد ده بسر نکوین. حدو هر وها اشکره کرگو شانده امریکی جبو سوریه جیمز جفری هجمارک نامه رادستی ریوبریا پیاده کرنه. گوته ده امریکا داخواست جه ریوبریا پیاده کریه کو درباره دانستاندن برژیم را نبلزبن او گوتیا کوه دمکانی زیگ ده هن گوهرتن رو بدن نخاسم پشتی جوینا ناتوی کو بریاره ده صباتا بیده وره لدارخستن او بحثا قدغه کرنا فرینجی هاتیا کرن. حدو بریانه هاجی امریکا بپفچونن روژا هشت ایلونا سالا بوری ناورا رژیم و پیاده ده لقامشلو تومدبار کربو او گوتبو او یک فتنه یکه. دا خویانیا حدود دمکی داته کو بحثا وکشینا هیزن امریکی جو سوریه تکرن. لیتانها او وکشان نکتیا واره بجی کرنه ده. ده همان دمه ده پیاده بگربون بحثا دانستاندران برجیم ردکه. کو جبو گفین ترکیه لسر من بجه چکدارین یپگه بفرمی جه رژیم خواست در باسی من بجه ببه او بپارزه. ارتش ترکیه و گروپین چکدار به حلمتک آگرتن و بنچاف کرنا ولاتیان لنافچه ماباتا یا عفرین رابون هروها لنافچه شیجی حلمتک آگرتنیس جه آلی چکدارین العمشاد و هاتن انجام دان و جه کسین هاتن ناس کرن دو کارمندین ناسنامه و پروردینه.
لی عفرینا روجاوای کوردستان زنجیرا گرتن و بنچافکرنا ولاتیان بردوامه. یا هری داویه دوریه که هفبش یا ارتشا ترکیه و گروپین چکدار و پولیسین لشکری به هلمته که گرتن و بنچافکرنه لنافچه ماباتا رابون. هر حال نافچه شیعه جی گروپا چکدارین العمشات هجمارک جوالاتین کرد لنافچه شیعه گرتن. لگور جدرک طایبت جناوا باجار عفرینه جا ارکره راگاندیه که 2 روژا اینه گروپا چکدارین العمشات هجمارک جوالاتین نافچه شیعه یا عفرینه گرتن. جی کسین هاتنه ناسکرن احمد محمد کعلو که بخواه ده ناوند پرورده ده کار دکر. هروها محمد جوجو او جی ده ناوند ناسنامایان ده کار دکر. جدره هروها دازانین کجبلی نافچه شیعه لنافچه ماباتا جی هلمت گرتن و بنچافکرنه 2 دست پیکر. کج آلیه دوریه که هفبش جا ارتشا ترکیه و گروپین چکدار و پولیسین لشکری هاتبو انجام دان. هجمارک جوالاتین سیویل به طایبت لگوند قنطره گرتن و بنچاف کرن. جدره نخوستیه ناویوی وره اشکره کرن آماجه پیکر و تکس کر. که هلمتا گرتن و بنچاف کرنا ولاتین سیویل جی دست پیکا در باسپونا ترکیه و گروپین چکدار جبو عفرینه بردوامه. که تومتین جدا جدا ین دور جراستی لسر وان دسپینن دا که خواه بکینن مرم و ارمانجین خواه. جخواستنا پریان لهمبر سربز بردانا وان گرتیان. جبر کریار و بن پیکرنین گروپین چکدار لعفرینه بدهان مالبات جعفرینه برناچاری درکتنه و بری خودانه ترکیه و هریما کوردستانه. ولشونا واندا عرب هاتنه بجه کرن و پروسه گوهرتنا دموغرافیا عفرینه روش بروش مزنتر دبه و خلق رسانین کرد ایدی بونه کم نتو. بله تماشاوانین هجا هل سر گوتو بیجک بهتر لسر داوین پیشاته روها وکشانا هیزن امریکی ج سوریه نهاجی بریا سکایپی ولید عبدالقادر انویسکارو شروکاری سیاسی لگل منه ما مستدمات باش به تماشاوان تجی خوش ما مستعد دست بکه ده هفیمانیا نو دولتی دست به وکشانا هیزن امریکیان آلاوین لشکری جه روجالات جه سوریه بگشتی کریه امکارن کو اف بیجن کو اف پینگاو دست بکه پروسه وکشاندنی جه سوریه هربت ایرو امریکا چاوی خواب بخورتی بردایا کو بریگارا ترامپ بجی بینن نبس او چند اگرم بیجن اوی خواهی لشکری کشان دبن اگر جرمیلان به آنج جیوارن دی بیجین بهتر هن گشتی جی شاندنا داراوا سپی و هاوردور هرمه او ججبو ببنا آلیکار جبو وکشاندنه او وکشاندنه هنیجی راستا ممکنه دمه و آن دماغو بخوی آن دماغو تواوی بکشاندن نبلی به لحربت بریار یا کو ترامپ ستاندی او بجی بکره ما مستدما کو امریکا دبیجا کو او هیزن خوا ان هیزن ویج د سوریه ده تفکر نکنه اویک چواتي ده او زانی وقت شاندنا ویجی بلکه د بواریا مده بهترین رنگ جغرافی او د بیژن ویج هرمه ممکنه نه هات بکشاندن يعني تشافدير الآلي روج آفا وروج هلات يعني كردستان عراق يجي بلقى نيشان هنا خلكب تشافي خديتنا هن وقت بجن آليات وان هاتنا فكشاندن وقت نمونا رميلان ام تفجيدنا اصلا جي هاتنا كشاندن ل هينجي فكشاندنا هنا بخول جريداية قلق بريارن راستي سياسي دجي وما تغديت هاتنا بولتون مثلا او شاندا امريكيه هري خرط او دا وكان بيجن ركبريا كوا وتركيا بهفرا كرين لسر هم بابت براستي تشتك جلكي جرينج هيا بواريا مدى امك كرد نمازه كردستان سوري دفي ام تيدا شيار بن او بزانن جي ايرو او بيك انينا هيزا نتو هيزا جيهاني اقول همبري ام بيجن غاف و دزدريجيا ايران ده حريم تفيدا انو جهان تفيدا جي او بابتك تشكسكو ايرو نيشان ان يك مؤشر وكو بزمان عربي بيجن سروان هبه تيكليا واب ايران روي هبه ان بيبن كلام بيشيا في امريكا دخازي وقت بيجي النبس شياريه بديوا وقت تحذيرك وبك بن شافي دجي جلو ما عم دبينن مثلا اللي يستك قلك بقوتنا تيكرن نمازه جاردي ازبيجم تشتك سركردايتي امريكا جي ترامب بقرا حتى كو تامرن نونرويه ايرو مثلا جرايا سوري دا وروجا كي بيجن مثلا بارسنا كردا وروجا كي بيجن كسي كو مرا شر تورست كرين ل
تشتا کو تی آوا کرن ایرو ده هرمه دا ده هر دو پارچه کردستان دا گاوه کو الهمبری ایران بسکنن و کسی کو ایرو الهمبری و دان هوا هنه بسکنه او جی و نرین لیبه و که نرینا کو رژیم ایران تی نرین. مامۆستا جۆن بۆلتۆن ژید بێژە کوێ ئەمریکا ئامادەیە کۆ پرسا کوردی بە رووسیا رە گفتوگۆ بکە گۆتوبێژکە یان حتا چێ ڕادەیەکی مکارن بێژن ئەمریکا جددیە بە پاراستنا کورداندا امریکا و نه يعني دباوريا مدى نا امريكا تنه چه کسی کو ایرو تکلیه او تکل بو ید جرایا سوری دا ایرو بر خاطر ددن چاره سرک وقت مرو بجه دستوری آن چاره سرک آشتی لنو بین گاوا دوا دست بکریه او گاوا دوا او ایرو تی هاتی دست کرن يعني بلكي هنتفجد زان ايرو مثلا بومبيو الجهه بو ازلام ابو ظبي بيرو فاف مثلا حج دولتي هاري جرينج دهريمه دوحات حتى بغداد وشو هات كردستان يجي فاف تف ايرو وهبونا كردا ودرجبونا لو كان بجن سينوري كردستاني وخلي كرد ايران دجي اف جرينجي كي خرط ده ايرو نه كردستان سوري تنه نه كرد سوريا لهمبر كردستان عراق جي وكردستان ايران جي واردوغان بفي نه بيجي او يجي تاكل ببي فجفيد باوريا مدوقتي كو ايرو او دبيجن ام تخازن چاره سركي جروشا سوري را ببينن وتيدا جلي سوري جي او دي سانه بحثا كردا ده كنو باوريا مد يعني بلا فنا خابينن ام بيت زانن كينا ايرو دوز وداخازا ما في جلي كردكن بناوي كرد نبناوي مثلا روزه وحرمتها مجي حموني رينارا لنبدا بين ايغوتينا مثلا برنجكي فضفاض ان تعويمه كي دنا جادب زمان عربي دنا ما فين قلك فيكاتيا وكا تشركس وايديكر فقلك كرد ند باريا مداوي نا مسد ونا قسد ونا اتحاد ديمقراطي بتني بيماني بقدر ماكو قلك كرد تفد عند سوريدا وبرشاو مامۆستا ئەمریکا ژی داخوازە گەرنتیا پاراستنا کوردان ji تورکیە کریە li gorî şroveyên te wê ئەمریکا kar be vê gerentiyê bi dest vebêne ام تفجي اردوغان ناز دكن وتركيا وقت بيجي ديروكي دا بشرنجي سيكولوجي هاتيا افا كرن دباريا مدا وترنجي جارانتيه نبي تم الا كو ام وقت بيجن تشتكو تركش ما تخازن ام بكن ذي بابتي دا ممكنه از بخوا يعني حتى طاليه ببين من ولا لهرمبر بلكي حفتي هشتي نوتجي مثلا تشجرين قول سرخاكا كردستان سوريا تنبيكانين ممكن دبن وكا درفتا دبن اردوغان لي نا امريكا ونا تكزي ونا كاري لهمبري اردوغان ان تركيا بسكنه جبليه كيتيا قال كرد وبراستيك وحفبنديك خرد لسر رحكي نتوي كردستاني تشبل سر مستوى هر چار پارچه كردستاني براستي افجي مغبگرين گوبري بلكي 2008 بنهي ديروك ناي بيرام سال ناي بيرام متف او بنگها گوهاتي دانين جبو كونگرا نتوي كونگرا قومي كردستاني چبه مخابن ام تفجي پيزانين ويدا جي كي بي اوشكاندن يكيتياما وخردبونا ما ودستگرتنا ما جهفرت سر هر چار پارچه کردستان ممکنه به سکناندن لگو چره گی ترکیه آن اردوغان ببینه براستی و دست خبا بجه هر پارچه کردستان مامۆستا پشتی وەکشانە هێزن ئەمریکی ji سووریێ ئەوەی مەترسی لەسەر کوردان هەبە وەکەنێتەوە دباريا مدى هالروج وهبين يعني امريكا بفكشاندن حتى لا يفكشاندن جي امريكا الويدي بي روسيا جي الويدي بي يعني تبي لما تبع مثلا الحميمين بين جماعات مسد قسد وان الحميمين بين الموسكو من طارسي بان حمو هيدانني بالحميمين مدي مثلا روسيا دل خدا عفرين بن بارستنا ويدي بي خو فكشاندو درباسي عفرين بن فافتشتانه نديره ايرو جوز حتى جو امريكا بوده يعني دوبي اوغلوغوتي اوامن يعني ايريشا مال سر رجلات فرات نجري داي بريارا هبونا امريكا ان هبونا امريكا يعني جو درباز بيجي اما يعني مطرسي بيجي
ومطرسي جسري كانية وبروج عواده هبيت باوريا مدى أردوغان بجون طاخويا لشكري وتف وصجاري بجمرة حتى وبكري دس بابجي نابجي سري كانية دربيسية عمودي قامش لوان دران نجبر امريكا وهبونا لشكري الحمبر او كارستا او كان بجن سيفيليا غوتشيبي او ويغو ببي بارغراني جلكي خورتو ماكرون وانجيلا ميركل جي رمشتنا چارقولي دا اغو فيتاويه لاسطنبول تشيبي اف مساله هنا بابتك جلكي سراكيبي ويروچاوي اوروبا تفاجل سيرفي سكن يجبر ولي هجر اردوغان و لشکری وی انهزنی وی لشکری حتی انه گاو نآبد من في هرم دراسي اجبر مثلا کارستا مروفی آگو بیا خالق سرکی زیده زخطه دکن کو چاره سرک سیاسی رو دروشا سوری تویده نه بس تحریم کردستان سوری ده پیدا کرد. نهاش دمان هذا تشبي ويستا ورا كرنج دوزا كردي هروها بيجن نتوا كردي بقشتي لرجواي كردستاني ورا باراستن تشبي ويستا دمان هذا ورا كرن خامن يكمين جي غطي عن هوا بريارة قلي كرد بريارة تفجرة سياسية كرد براستي افجي جيكيتي خصنش كسنجو سرتر وكان بيجن دست يعني سيطرة دكي عن هرين دستي ودا قيادي جيتي خصن لي فجرة قلكي خرد يكجي قاوا يكمين ايرو او جراين او السدامين ودبن ايرو تركو عن دريب بينه في رنجه هنا درباسي شأن كردستان سوري بكرن وكم اعتصامات مظاهرات يعني تكلين خوا بمنظومات بكيرا بحددين نجبر مثلا رجيم واردوغان تنه اجبر درف بابتا تيجيا دستي كدم قوتي او تحالفه قوتي بيرو نسبتي ايراني وبراستي لي فغرجتي خصن كو ايرو فغري او سوزو بيمان خو اي بركه تفجرانا توا كردي تفد هندر سوريا دا تجربه واي كفن هنا هوليرا يتها هوليرا دوي هيا يا دوكي هيا اف تكلينغو ايرو تشد بنا براستي ابنيرينا مع كسانايا مثلا كي ان كي او نكاري يكيتياب يكي رياض ان دريري كتني يكيتيا فكلينو او بخا بصما ما بذ نبي يك عليل جموي هيا وبراستي جفاتا غودوجي تشوي او جفاجي دكي غهن خال از بخا ابنيرينا منا از هيفيتكم غاشاجيبم ددي خويا كرم بلكي ديسان از بيجم بلكي از شاجبم يرو دنيرينه غود هندروي او كسين قول هاوير دوري وكا هاس اف بيمانو اف بارتين قول نهس بابا نافن بواد حسم وكلف هفت اوكل نافوان بخوده هبه هنك جي بريارة قنديل وهي قريدايبن عند منظومة حزب العمال الكردستاني را وهنك جوانجي مثلا هيجي قريدان وان عن بنجيه وان عن تايوان بشاميرة هنا يعني هنك افجي مرودينه د داخازه لفهافدنا ان لفهاتنا تفجرا كردي هر دو ريجي براسي فيرنجي شاشن لهمبر ايرو يكيتيا تفجري وك مرو بيجي داخازكي جلكي جرينجا جيكي ماسيفا هجر مرو نكاري بباريزي جي لمرو تفشريكي غافين غوبينا آفتن يا اساسي جي چارة سرا سياسي اكو ما بذي منوي والدمكي نيزيك دا نشانه خويا بكن لسوريا يتفي باشا قالك سباس وليد عبد القادر انفيسكارو شروكاري سياسيت لقال مبوي برياسكايبي زور سباس بو زانيارينتا چکدارین پیده بین چاری دربدرین دیرا زورش بو کامپین حسکی و دوگه زعجیدر نخو جهی راگاندن که ده چکدارین پیده بریارک نو درباری دربدرین پاریزگاه دیرا زوره درخست که دی بردوام دی دربدران بین چاری جه دیرا زورش بو کامپین گندواری باجاری حسکی ین بی سروبر و دوگه زع همان جه در آدازانین که دربدر ناخوازن بری خوابدن کامپین گندواری حسکی جبر که پیدوین جیانی تیده پیدا نابن سرباری تنبونا آلیکارین تندرستی جا آلی خوژی تورا فورات پوست اشکره کر که سویل نین که ناخوازن بری خوابدن کامپین حسکی راستی لیدانی و کشتنی جا آلی چکدارین پیده و تین
وزیر دروی ترکیه لگل هفشان خواه امریکی دوسیه سوریه گنگشه دکه. اژانس آنادول راگان که وزیر دروی ترکیه مولود چاویش اوغلو لگل وزیر دروی امریکی مایک بومبیو بریا چند دمجمیران دریا پیوندیکا تلیفونی ده داوین پیش هاتین سوریه گفتگو کر بیکو تو هرگولیان درباری خالین که هاتنه گوتو بیش کرن بده دیار کرن. اف پیوندی دنابرا اوغلو و بومبیو ده ده هفدمه گرا بومبیوش بو روشالات ناوین ته. ولایت یگرتی کشتین جنگی بر سوریه ریکر داکو هزین خواج سوریه وکشینه. لگوری روزنامه وول استریت بلاف کریه که ولایت یگرتی هجمار کشتین جنگی و هزین بجایی بر سوریه وشیاند. داکو آلیکاریه به پروسه وکشان هزین خواج سوریه بکه. بر پرسکی امریکی جی بر یادمکی تکس کربو که ولایت یگرتی دست به پروسه وکشان کل و پلین سربازی کریه لیتانها دست به وکشان سربازین خواج نکریه. سروک ناوندا پیوندین دروین هف پیمانیان اجتماعیه هزین شورشه و اپوزیسیون سوریه عبدالاحد استیفو رخنه لسیاست امریکا درباری هبونا ایرانی لسوریه کر گوت دوی هلوست امریکا درباری میلیسن ایرانی لسوریه زلال تربکه. هروها جدرین نوچیان ترکیه اشکره کرن که ترکیه کاروانک لشکری شانده سرسینوری خواه به سوریه را. اژانس آنادولیا ترکیه راگان که ارتشا ترکیه کاروانک لشکری که جهیزن تایبت جتانگان پیک دهات شانده هریمه هاتای ترکیه که هفسینوره به پارێزگەها ئیدلب یا سوریه. هەروەها ئەژانسا ناوبووری دازانین که کاروانە لەشکەری ژێناوچەیە یایالا داجی لە هەرێمە هاتای بەر سوریه پێک دەهات لە خاڵێن چاودێریە بێن تورکیە لە ئیدلبێ بجەهبوون. نتوین یەکگرتی دبێژە که بهزاران سڤیل ji پارێزگەها دێرازۆرê derbeder bûne ji rûjdbûna Tirkiye û Rûsya li ser parastina parêzgeha Idlibê bi erênî pesin kir. Dê kongerekî rojnamevanî de Stîvan Dogrek berdevkê emîndarê giştiyê netewên yekgirtî ragihand ku careka din şer û pevçûn lê dêrazorê dest pê kiriye. Wê sedema şer û pevçûnan bi hezaran welatiyên sivîl bûne qurbanî û derbeder bûne. هەروەها دۆگرێک فکارە نتەوین یەکگرتی دەرباری شەپێلا دەربەدەریە داخویاکردن داخوازا دیتنا چارەسەریەکێ کرد. بالەفەرین لەشکەریین ئیسرائیلی جارەکا din عمبارên çekên Îranê li nêzîkî Şama paytexta Sûriyê kirine ermanc. راگاندنا سر به رژیم اسد و بلاف کربو که در انگیا شوابوری بالافرین لشکری ین اسرائیلی عمبارک چکان لنزیکی بالافرخانه ناودولتی یا شامی بمباران کرنه انجام ده عمبار چکان هات نجناو برین جالی خو جی روانگاه سوریه یا مافی مروفان اشکره کر کوجبلی جناورنا عمبار چکان بالافرین لشکری اسرائیلی عمبارک چکن ایرانی و حزب الله لبنانی لنافچه کسواجی کرنه ارمانج. پازده هزار اندزیارین سوریه جه ولاتی خواهش بر روشا سوریه کوچبر بونه. نقیب اندزیاران این رژیم اسد غیاز القطینیش با مالپرکا سر به رژیمه و راگهان که ده جه صدی جه اندزیاران جه سوریه و تا 15,000 اندزیار جه تسبیکا شورشا سوریه تنها جه سوریه درکتنه. گوت که هجمار اندزیاران لسوریه گهشتیه 150,000 کسی. دیدما داوی ده جی ناوی هجمارک مزین جه اندزیاران جه نقابه هاته رشکرین. لی روجاوای کردستان جی 2011 تا وکه ایرو به هزاران خودان باورنامین بلند دناوان ده پزیشک و اندزیار و کوچبری ولاتی هریمی و اروپایی بونه. برپرسین ترکیه لسر سینور سوریه جوینک جبو گنگشکرنا چارن ویسا ادلبه لدارخستن. وزارت برفانیا ترکیه دتوی تکیده راگاند که ایرو برپرسن ترکیه پل بلند لسر سینور سوریه جویان تاکو پیش هاتین داوین پاریزگاه ادلبه گوتو بیش بکن.
جالی خوجی اجانس انادول دازانین کو دجوین ده ریکفتنا سوچیا کو ترکیه و روسیا لسر ریکفتن و هولین راوستاندنا شر لادلب هاتنا گنگشکرین جوین هر یک جوازیر بروانیا ترکیه خلوصی اکار و سروک ارکان ترکیه یاشار گولر هروها فرمانده هیزن بجایی و سروک سیخورین ترکیه پیگ دهات. کنالک امریکی اشکره کر کو پارلمانتر که دموکراسی کو آلیگرا رژیم اسد دکه خو جبو سروکاتی امریکا بربجه بکه تولسی گابارد پارلمانتری سر به دموکراسیان و ده هفدیتنه که ده لگل CNN راگان کو بریار دایه خوش بو پوستا سروک امریکا بربجه بکه اگر هیئت تولی اداره دونالد ترامپ به تولسی گابارد به آلیگرا سروک رژیم اسد تناس کرن و بردوام دجی جنابرنا رژیم اسد بو دگوت نابه ازمون عراقی ورا دوباره کرن. حکومت کانادا هولا پیشوازی کرنا بهتر جملیون پنابری دکه وزیر کوچبریه احمد حسین راپورتا سالانش بو برلمان ولات خواه پیشکش کریه دی راپورت دهاتیه که حکومت کانادی پلانک درست کریه دا که دهیاما 3 سالین بیده پیشوازی 1,080,000 پنابرین دن بکن. دناوان ده پنابرین سوری تنه ده سال 2021 ده و پیشوازی 370,000 پنابری و ورکرین. ولات کانادا یک جوالاتن که پنابرین سوریه خوالی گرتنه که تانها 286 پنابری ناسنامه نشتجیبون بردوام بدستخواه آنینه. ایران بردوام ده شیعه کرنا خلق سوریه و بتایبتی جی لروجالات سوریه مینا پاریزگاه دیرازوره و پلان ایرانی اوه که جه پی خواه جبو دمکا دریج ده سوریه ده چه بکه؟ به شیعه کرنا خلق سوریه جعالی ایران و بردوامه. ده روژا اینه مسلمانین باجار میادین دما کو جنمیجا خطبه درکتن به ماتمای مان کو هنه کس لپیش درگه مزگفتی به اشکره بانگ دکن و داخواز جخلکه دکن جبو ایمان به آل بیت بینن و تفلی مذهبا شیعه ببن. تورا دیرا زوره 24 جعالی خواه دازانین کو او کسین بانگوازی جبو تفلیبونا مذهبا شیعه دکرن بخواه خلک دوره بون و یه تازه تفلی و مذهبی بون. اف دیار ده جارا یکمین وها با آوائه که اشکره و لپیش چاوه همو کس بانگوازی بلاف دبه و داخوازا تفلیبونا مذهب شیعه دبه. دوی داویه ده چند چالاکین ایران لگندوار دیرا زوری دیار بون و هر وها لسر آست لشکری جی هبونا میلیسیان ایران لنیزی وزگاه 2 یا البو کمال هاتبون دیتن. ایران هر دریا حسینیات و ناوندین شیعه یه تازه هاتنا آواکرن چالاکین خواه یه اولی شیعی دکرن لسوریه و بانگا خواه بلاف دکرن. مینا سردانا مزارگاه عین علی لدورا محکان و ایدی ایران بردوام داگیر کرنا هزری دوان هریمان ده. بوی آوای ایران دخوازه جه پی خواه لسوریه جبو دمک دریج چه بکه و دریا فیرکرنی ده گاونا آوتنا به تایبتی جی دقوناغا سرطایی ده به تایبتی نافچین روشالات سوریه یم کو پترول و نفت ده زوره و دسپیک جی لپارزگاه دیرا زوره و هر وحال هر نافچه که کوهیزن ایرانی و چکدارن وی لیبه ده اف ماترسی لی درکوه. ده گومان کرن که اف ماترسی لسر نافچین کردستانی لروشالات چم فرات و کردستان سوریه جی به تواهی هبه. جبر که دیتنا میلیسیان ایرانی و چکدارن ایرانی لوان دوران مینا فروخانه قامشلو جی هیا. ایرو لکمپا قشتبایا بنابرین روجاوای کردستانی هیوا سورا اماراتی به هماهنگی لگل دزگاه خیرخوازی یا برزانی پیدوین زوستانی لسر نزدیکی 2000 مالباتین کرد ین نشتجی کامپینه هاتن بلاف کرن. دیدوان ادریس عثمان ریوبری دزگاه خیرخوازی یا برزانی لکمپا قشتبا جه آرکر دازانین که 7920 و نه کس دناوان ده جن و زاروک و سوده جه پیدوین زوستانی ور بگرن. او آلیکاری بناوه پروسه پیدوین زوستانی 2019 جه آلیه هیوا سورا اماراتی به بجداریا شانده که جه
قنصلخانه ولات اماراتی له هولێرێ و ئالیکاریە دەستگەها خێرخوازی یا بەرزانی هاتن پێشکەشکردن لە گۆری جێدەرەکی ژێشاندا ئیماراتی بریارە ئەو ئالیکاری 40,000 پەنابەرین سووری و دەربەدەرین عراقی خۆ بگرە di navwan de penaberên Rojavayê Kurdistanê li her 4 kampên Qoşteba, Darşikran, Gewregoskê û Basirma yên ser bê Hewlêrê ve. Yekîtiyan Vîskarên Kurdistana Sûriyê semînarek helbestvanî lê ofîsa xwe ya bajarê Qamişlo li darxist. Semînar bê amedebûna hejmarek ji rewşenbîr û kesayetiyên heskiriyê helbestê û wêjeya Kurdî birê veçû. Helbest ji aliyê her du helbestvanê Kurd Jiyan Murad û Zuhrab Ezîz ve hatin xwendin. ev yekemîn carakiya wêjeyî lê navenda Yekîtiya Wîskarên Kurdistanê Sûriyayê dest pê dike. Îro carakiya me helbestî ye, semînarek helbestî ye. Di vê semînarê de her du helbestvanên Kurd Zohrab Ezîz endamê şaxê Hewlêr Yekîtiya Wîskarên Kurdistanê Sûriya bi zimanê Erebî û her wiha Jiyan Murad endama Yekîtiya Wîskarên Kurdistanê Sûriya şaxê tibestiyê wê herek wana bab. وأنا لست مسمار في قلب السنديان تمنيت Valîkariya Tîmaakê Bolten hate pêşkêşkirin Beryab Dawî Anînê dubare ser nûçe. Şandeke pedekesê seredana malbata Emîr Hamid kir. Peyamnêrên Bêsînor daxwaza eşkerekirina çarên vîsa Emîr Hamid dikin. Wezareta Berevanî Amerîka dibêje dest bê vekşana alavên leşkerî ji Sûriyê hatiye kirin û hêzên Amerîkî ji Sûriyê venekşiyane. Ji bo got û bêjkirina vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê, şandeke plevilind Tirkiya wê seredana Amerîka bike. Artêşa Tirkiye grûpên çekdar bi helmeteka girtin û binçavkirina welatiyan lê navçeya Mabataya Efrînê rabûn û çend welatiyek hatine girtin. Spas wel bultenê temaşe kir, her şad û bextewer bin.